Mirzili tok BP MBBS asat lang along 193 rank Chipalong Ponsi Dr. Ame kacetok ponma. Caribbean long lapen hozai inter district border along KSC atum kahomrida. Rat along lekit hipen nilip development block atum lak atangka kepangli. Kardom Pinikarbi Prime Ta Birta along pen katu kavya phatame Kardom na pazreklo. Tangte Pinikarbi Prime Ta Birta arjuitha. No mate constituency ke parlopon vothunga jia hithi pen kahelo kilometers nar capsule se dong hap ahawar kamjoy tokbi arong amikar long sing tokbi lapen samili teron piatuma so pia plengsi mirzili tokbi pi MBBS asat lang along 193 rank Chipalong Ponsi dong hap ahawar chot kalisi Caribbean long ara raphan isi birta ke me ke wan pipona birta nele tuma pherang ke raji bepen birta na pali Dr. Mirzili tokbi pi alangli ke pangdeng Kedamtang aningkan 2017 mate surihini ra Great Roxy aningkan Guwahati Kaziranga English Academy along pensi A+ mate first division pen jipa onpo Lapen HS mate ingdeng prohini asatlang Kedamtang 2019 mate surihini ra Great Sirke aningkan Guwahati Saivika Junior College pensi first division jipa onponsi MBBS kechali ponji aphan need entrance piponsi Kechingsi kipi ponpen unponsi Zorhat Medical College alongsi alang linikan plirang achitim an Charlie patang ponsi arua chiklo nipha hiniarni MBBS asat lang angthek Dr. Mirzili tok BP 193 rank Chipalong Ponsi internship aphan puthot ningkan isia pharma Zorhat Medical College along amatsi N2 posi pachinipo Halapu Dr. Mirzili tok BP acheklepo banghini tame need entrance unponsi MBBS anatu Sarjinong tokbi Guwahati Medical College alongsi non third semester angdeng Charlie Bong Lapen Sir Im tokbi Tezpur Medical College alongsi Charlie Bong loposi pachinipo Kardom non ni lige dola ke bothunga jia hi chipen kahelo kilometer ner capsule se kahelo ladak dong hap ahawar kamjoy tok biarong masidola ada kamjoy tok bia rong along litum nong megewan mate litum ladak dong haba hawar chot kali tar biang long ang kang pialong pharmana phan nong megewan pi ladak non het jong MBBS asat lang ang thek ke chipon dona bang phi ladak mirzili tok bp hem sidolo alang li sar bora todolo apai todolo la salang li pen ethe thini ase than ponje phan ni li ladak anang humri ponno asa prangsi nili ladak halang likyun weg ladak Dr. Mirzili tok BP pen silam thian ponpo lalo alangli phan nili tumkat news ahin pen nangli phan hirjumi pajirlo Kardom choroi lo nangli tum an hirjumi nai pipot danong pale thikpo nili dak den go Monsona English High School dak ti Charlie Chenglo inke dak pen pass at ni Guwahati Kaziranga English Academy long si 8 9 10 ni porhi dak pen symmetric pik lo and pray HS bang ke Saivika Junior College Guwahati dak pen sikuri lo first division lo 2017 ningkan se nili pik lo A+ mane CBSE course se di pen kelaing deng krehini mate class 12 ahot ke ko ana rank pen class 12 hota first division lo nili 2019 ningkan se pik lo nili la high secondary ke tok final HS final ke tok ningkan se nili NEET exam ta pidun lo NEET UG pu la so exam pidun lo mane ni kidun Saivika Junior College long ke so phantela NEET phansi preparation ta kuripon bom masi dharak phansi kuridun lo mane 2019 se pidun lo undun chit Jorhat Medical College long sin long dun iklo nili 2019 ningkan undun lo 2024 an hadak Charlie iklo non pineng 2024 May 2 tarikani si April 2 tarikani si nili result klang lo ni undun chitlo Jorhat long nili nijir pi tumpen bang pho bak do pinsoi nut arlo subang pi internship ke la ni kona manik nili ki Charlie hai la Jorhat Medical College long masi ningkani siklen kang nang ichi aso pi rural nang posting po rural posting man ke la internship tang era PC posting po nili la ni pai ni po tum hansi churu
mane churu ji pansining pinilo athima nili pai nili pugi bor iya joine sini ladak an lon parke nili purial tumta me inke nili nipanang ke than teacher sumhan ta me ne churu nanggi la tuma joine sini ladak an na di lo lasi Kardom limen samiliteron pi nili supi lo bejito bupike ahok lo nili supi ta mane doktor men si toklong pangin kita nili ningarong pik lo athima an ki inglong ang arat ang bong net abi penceng lo tuwar ka bi penceng lo kidu kisung ko anon ne awas su chali don hanta mi net adin non adin ka jatat elam ben jot ke chok che dam ta un e ta mi net abi join ni peng ko ani pos tuang bong pos ta mi pinyar ni undun chirpot ni nusupi anta churu lo apai pu param hang paklat theka pot apen dong habarat inglong arat atum han anta mi am hang nong man nong na mena aban pi theka pot ni nusupi pan ni ta churu lo apen sop rat pan ta mi akhir jume long pen undun pot nini ningarong pik lo Karbia K longri long para phancing hondukpu social media long hangjo pen lam the chipak lang chot ke chok che puat he pian ponsi Karbi Students Association Dipu Regional Committee ke parlo borlang pher ke se head branch ameipu Mongol Singh terang penja ponsi aru ni phai pho bhomkuruani Karbiang long lapen Hojai district border Balunala along Kahumri paduda Bangswa Hot KSA Dipu Regional Committee ameipu Liton Singh Timung Central Committee along Chunbang George Timung Barnabas Killing lapen Borlang Pher Town Committee Chairman Kam Singh Timung pen Chenglok Ong Dung KSA Klembang atum chetong du Ahoy along Kahumri dama hot ke thek dam long atengke ki jumnai sita kilometers split ho anba Karbiang long along le arlo aron re pen kewang kebe ke chia swatum kedo nang pathirsi aning hang an chiri si hini pu alam kalisi anglong along le phelang chirai tang anparta kelang chari lapen ke kamkhi duna bang kavedera jok hojai lamding pen Karbiang long puchini lorta paper block atowar school Mary Hing PMAYG ahem Jal Jiwan Mission Scheme lahai hui nangklem 1951 apen 52 anika na hot aduya hoyalong kesom border pillar sitame otlangno kebe kechia swatum kapaheno ke phur jobji angring thepi lasi prabjin pen border along kaching thura mole claim tong un e pusitame border pillar mate semenano jokabang thedung selam pen edam nanti kalite 334 square kilometers lam ke joy mande jipusi George Timung Karbiang long autonomous council kachari atuma phan sodak pen pachinipo pher ataun pen nang lut pen pini litum hala hojai district la pen pulam ding nang lut chok pen pini ladak anang lelo e kangar bosti nang pardet pen nilitum punang lelo hala dak pilar da thekang long lo nilitum a pilar aprang bang phaino dak posi profit repair thulo la pen anang lut long lo an bang ingsi bange along ri long pat chelang lo plotang te ilitum ningarong meme tawo hitame e dak sai chuti tum punon ba kaprega sai punon ilitum khai le ke klem pon la pu bang nilitum ban thek pon long le la ba nilitum ning duglo la pen pini ingsi interesting alam bang la pulo non nilinung gedo la ke 1952 Karbiang Autonomous Council in pen kim ka selampon aring velo ang bongolom bang thek tum miscreantum phaino dak mat selam thu thedelo phaino dak lo but in the year 2013 alang ala dak ala so ring bang patse selam thulo 2013 sib ladak bolang phera rat la pen KSA tum chenglang pet pen dak la so ring bang patse selam thu delo la pen interesting nang tum thek pon thuloi non ala ke mondir si selam ik dajo la actually la arlo pipini ni murti pinini dak bine bitapo ene ke aprang ke dak ke bolang pher range under forest subbid office lo to vitame Karbiang Autonomous Council forest subbid office kali non bange dak bange mondir si selam det lo lada ku pinia kalimai ne ku pinia murti si bhari nangli to ma thek iglong lo la pen amus pilar thegam long lo la pen non next nili tum ako kaprega area long no ako no kaprega pilar langam thulo na hala dakta ilitum koson ku piloma ilitum hadak
koson details kachini lo ifan hala dakle tum non bar to pontul kam ke dengi pu men ke un athema la development kam ke dengi fan scheme deng ponang nang plan and estimate kurin nang nang action plan deng nang nang sitame aning yong si class up lo tangte ilitum la veskar benglo son ilitum le falcon festival ke bidam dam la tang si intention tourism promote di fan lo plus ilitum la border che protect ya phat hala insilo la son dak taxi hala pulang la put la sulum bajong along rita langkai langsu na thuta langkai facebook itum kibidam du ingsi hala dang ti ingsi hala dak top ingsi border protection pan la si la dak la puna thu area la thuta kangar bosti na thuta pining son bakas a solution nang klang pen ilitum KSA la pen Karbeng Autonomous Council hoi pen pining son bakas solution ba pining son bak mesena program deng pen ilitum dak border protegi pan ilitum initial stage ba ilitum deng ponte mesenima pusi matadam kali pulotang te karen punon me punon lang punon towar punon mo penda ilitum theglong prong lo lake ilitum border area ilitum negligence joine bank kapre tum si la ilitum pilar pen arlo anta bank sinang selam piar lo bank sinang claim piar lo la sila ke ilitum border protection di 10,434 kilometer ilitum border protection ji la pen dolang la pen panso se dolang puta la ke cheparo kalam chot pusini ilitum purami athema ilitum da pini theglong prong lo la ko anma ke la ke more than 3 to 4 kilometers ke bank already arlo na lutang la pen khiti ki kha ke asona khiti ki claim ilitum la ke theglong prong lo video huita nang ilitum long dolo ilitum spot visit a pillar oddong besi dak nilitum thekam long lek pen a pillar oddong pen ki emekrita jangring tema ahok emitha long ri puta emithang da che therak meset chijin so meset lasi Karbeng Autonomous Council pat nalitu hana phong na chuniri kang tung bangke at least la bordaran a pillaran e dolang pu monon fit a simbulong chipudun long phan ala at least pillar bang nang kesom seraki phan nei nang liton bang chuniri pon kali pulutang te laso bordar ilitung ke protegi kalilo la kosono nam matre biheso pu nem shek pu hedi hala so pillaran tamu ilitung avedaji lage ilitung malong ri pona chipudun thai avedaji mono fit pu ke bang jilani bangke thank you pini nilitum karbilo chole songpen KSA Difu Regional Committee andara long kido Borlang Fair Head branch lapen pinangan alang itu mandar long kido branch kido an chingrum pen pini nitum karbilo chole song tum ladak border an nitum visit pini padulo pini nitum labangso visit ki padu ponang ko bangkela lo elitum chipudam lo tum Karbeng long legi tum thipik stame elitum labangso adim long tum lang namlo pote tum long leko ane ke the stame elitum chera common tek thera son si tum mandat pini litum lang namlo plotang te pini nilitum ke bang non pinangan nilitum toda pen nilitum ke bang pinangan gonta plipon ni tum bang ke pinangan bike men tani tum bike rilito bang lo eking bensamin non ni tum man bang lo pini non dak ke bang pen nilitum la suang long bang tum theklong halapu bang dak isya pillar do lo halapu bang ke lake NC Hills lo pen la dak bang ke non ni tum karja prong bang ke dak ke Karbeng long masih pini nitum la bangso adui ahoy long nitum ke bang pen nitum isi Karbeng long arat atum han ke pachini kang tung elalo nitum karbi anglong along le thipik lang la pen do ulang bon sitame pini nitum la dak ke bang pen nang nitum phari the alam pachini bang ke lalo ilitum along le lana ke thelang puoi phit sitame nang nitum pinan pamulang namlo plotang le thekpon long ji a ko ane along le bang ke bang khai to sidak aning hang an sidak ke khiti nang claim maret Pasti ko ane along leja ke the bangke bang khai sinang chirai ret bang khai sinang doret ili tumar le tum bangke ili tum ke hupo ansi ili tum ke dorong lo tum dak bangke ili tum along le bangke tum kon bom lo bang aning hang an si bang khai tum ta kiti nang ke claim lo pasti langnam lo plotang deli tum pilar non dali tum pilar do le tum pilar ani tum ke bang pen tum thelong lo potela bang ke Karbeng long kali dera son si mandel pasti hala sodim long plotang te nili tum isi ameses ke padam kang tum bang lalo Karbeng long Autonomous Council tum han isi kachuniri kang tum KSA pen isi kachunuri kang tunga bang kelalo dak pilar pen litung la bandriar lokon ma ke dolong leka cerai komji plotang te aprangsi border development bang dak nang tung Karbeng Autonomous Council pen claim lo pote me parpek ji athema langnam lo plotang te agriculture department long punon tame penangana schemes nang le do penangana kuti tangka nang le do la dak Karbeng Autonomous Council funds hala so funds pen dak scheme deng pen la bang so pilar pen litung kwan mai litung along border long ke do ana bang ke nang litum penjong sidak scheme nang litum thetan scheme nang tum dak deng pon plotang te Karbeng long litame litum kon kilo la pen Karbeng long along list tame litum cerai kompo la pen dak long lita litum matsi ali tami long karja prong bang ke la dak ni tum Karbeng long masin tum arjab lo la dak ni tum pilar long masih karjab lo la senang litum thekpon long ji la dak ala pilar hala dak dolo hala dak bahri pilar dolo dak pilar bang ke dak hulapu bang ke NCs lo lapu bang ke Karbeng long lo di lasi karbi arat tum phan theke pachini bang la nang tum a difference na tum lang tha
lapu la karbeng long ana bangke bang kiti klem mola lang ni tum la media tu na tum paklang ikpo lapu na bangke jo bang kiti klem akdam anglong soilun bon sami isi manghumi me bangke ho lapu lang nam lo plotang te NC song lang nam lo plotang te halapu bangke kiti da klem bang ave plotang te NC sa tum bangke dimasa tuma bangke bang me thalong le chirai kom pamika bang me thang along le chinghon pamika bang me thang aduya hoy bang chilang pamika dak la bandri banang tum thekmolong dak pen plotang te bang hapu bang kiti klem ave setame itung karbeng long tumos council pen bangke bat itung karbeng long le long bangke yola dak la pilar pen amasi tum ke thekmolong dak lo la dak bangke itung ke kachirai komi bang ave pin lo dak bang khai tung si bang kiti nang klem de lo bang anglong da bang si klem da lo halapu bangke yolang tha bang development na klem ho la tower pin ha ta bang pipi ki hopu development na protection na tum hala dak kai ke da la sinona bangke lang nam lo plotang te bang adim long ke jo bang akdam theng prang da misen mi et ben kang hu bang ta ve bang akdam lior jong si do hada da tai li tumolong lang nam lo te sining du me bang la lo itu malong le bang si bang khai tu nang si rai lam lo se hala bang hun ana bang ke karbeng lo tumos council pen la dak la bang so long le mate la du hoy long ana bang ke development na bang ke border development na bang ke claim pon asonte misen ji pusini tum karbilo chale song pen chunuri bon ahem phua bang ave pin pen aberia long ke pathya birik ethevet le ligdam petame kanghu pusi lakhapo lapen sarkar pen kedeng scheme setame longle ahem phua phan pachini ne pin pen ke claim le pote moni da phan ke lang plot lapen kanghua sai ke claim pen kateprek avilo lakhain ko rapho nilip MAC constituency ka parlo nilip development block asai campaign kedeng pon amrit sarawar scheme along le ahem phua tuma phan thangnat pachini ne pin pensi langteng along le department asai kam lapen contractor atom pasur pidam lap nilip development block adung head ke do dhoni kro along le along ke dam tahani kam amrit sarawar scheme amen pen langteng ke teng asai claim pon bonta labangso scheme lake department along le along ke claim nang jia sai sitame nilip development block atuma bangke dhoni kro along le along ki sai claim pon de labang so puthak longle ke na hok dun bek dhoni kro asu songstar kro pen apong department atumalong kaching kidam ja phan adung pate bok setame ronga so kilu ke lompu lang plotsi inu renu chekoi seroi pensi ningkanisi paper plot labang so puthak ke dam tangarni songstar kro pen RTI right to inform act 2005 arona teng pen nilip development block along lo jokdam RTI alu along karjudun pen lam hekelong pona tengke dhoni kro along leke parlopon amrit sarawar scheme along kado kawe lak pliso se tangka contractor abang en pondet sitame longle ke tunve katuma phana bangke longle ke phangno pichora sonsi mandet la so pathak songsar kro bang ahok akang sai ke longvek jia phanpura AI KSU ANY lapen KNYC Hampang Song atuma phan chiripsi Karbiang long autonomous council DRDA project director along an Pinpura lo pipa zirdam lang itum bang en lo long di ta war lab lo lang no dak lo dim ta lang teng dim lo prang na lang teng si do lo lang no da phita la tum bang ge non ge ha lili apong edam hotala son lo hala inut bang si ke chok chi hala inut bang si ke chok chi pola pu chi koi se roi po ningkani si bang po parjet lo ningkani si non si tame becheng apornai li lo pasini li bang ge ako che dam thuli po la su putha ko ma si ke chok chi ma pola tum chi krong ge bedar inke non ke pa jut video pe name apong che tong nam lo accountant do menda che tong nam lo inke engineer ben mata che tong lo alang itum bang ge hula bang si ke chok chi hula bang la bang ubama election ubama la tu ma si non bang ningkan si dam ji lo ako non last bang ge solution bang na tum nang PPA machine nang li ha claim on ham song hale kerap chahang on high court nami da mo supreme court nami da mo nang claim tu si na turong lo solution bang la sipini ge dak an dipuan bang nang kok lo ham song dom phan churi si kerap chahang nang kok lo si long li bang ge la ke ni lipu amen dhuni kro amen si do lo pata da do inke alang itu mengalong li dayan i puthiblos tami estimate ta gedeng tang la tumdu ako tangka ta en tang do la ka proof ta do lo setame tame long li en i pusi la pu warbeli pen long thak dong la ki thibori lo pusalang la tum ni tum la complaint letter long lang tum tok jor lo la pen ke penang analam setame lang li tum la complaint letter long na pachini do lo la so pa jok si ni li tum alang li tum kisum ki do gala ma chithan pa me pen ni li tum buji dun si
pini bang kini tu madak PNRD office along wangsi la nilip development block officials atum anapan la bangso longle kiti boria pothak enquiry pe donangji la pen ke kichok chabang putuman ada yanangji pu nitum tok clear pen ada project director apan complaint letter nang pilo la puson lo ho Amrit Sarovar scheme la ke majok la chini la bangso scheme ke komanne along le along alang litum ning hang pen claim dam phit ke long le alang litum komanne along le long jong si claim ji le putang te alang litum aprang si long le hem phu tum pen chingki ji than pe donang ji la pe hala long le hem phu dum ta aning ka hang donang ji je ni litum la bangso long le ke government of han pipon pu aning hang donang ji la pen ke isi lease agreements ta me donang ji puai phita non nilip development block atum claim bang ke la non prosang hotum along le along bang ke thang nak kaching wai pon awe pin salang letum la bangso scheme deng pon derlo song do an pen project director of han kachuning ri la pen ke DRDA in charge secretary ke hai dilip terang man sami tum chuning ri pon loje ke hai pi juli terang pi block development officer la pen ke arun 1000 junior engineer la pen ke ke hai budut crow accountant alang letum la bangso scheme long kachirap don do punitum chini pame lasi alang letum la non alang letum han bangke alang letum ko pisi choklem chudama la department pen enquiry pe dosi ki chok chia bang phutum han ke aron tang pen insai ponang ji busini tum so dak pen chuning ripon lo la pen ke lan chotali alang letum han la bangso department lo ar pu pen suspend nangji la ba kali liputang de lang letum la dak pen transfer ponang ji pusini tum so dak pen ala DRDA project director la pen ke secretary in charge DRDA alang letum han letum chuning ripon lo ang lilong le pachuning ni lip development block long isia scheme claim lo hala bangso scheme ke Amrit Sarovar bola men bangke apen niltum chini tang Amrit Sarovar bangke government land long si claim nangji porlo bonsa tame non bangke private land along si pon det lo pon det boy phisa tame hala da land owner mata hem phulong le hem phuban thangnat ka pachini la puson awi det lo la sila bangso puthak lo langnam lo putang te la ke land grabbing a case pus punang kokko la si pinisi formal letter nilitum formal complaint letter dak concern authority aphan project director aphan isi peak lo ladak long ki jongpon mang ladak la puson han lo je ladak long komama ka si involvement ma ladak long officials atum phan prabjin ben disciplinary action bang enangji lapen ladak long komat ma affected land owner phan sata me prabjin ben akang sai piponangji pusini litu mahin pen hang ponu lapen ki bangji langar ni jong sa kang sai le pipon pilang pulotang te ni litu mahin pen ke kon ma ki claim ponangi bang democratic pressure sa mi pipon wai nang kokpo apan akang tu yang deng sa mi damporik nang kokpo हावड़ाघाट सब डिवीजन के परलो बिहु उद्यापन समिति पेन निनी कतालोना जैमेक डेंगसी बोहागी उत्सव पंचेंगपन हावड़ाघाट बोहागी उद्यापन समिति पेन निनी कतालोना जैमेक डेंगसी के पंगडेंग बोहागी उत्सव आरोंगाजे पंचेंगपन जैमेका टेंगपेन आरो मुकाचेजेंग लापेन कारलिटा हातुमा फान काचिकिमो पेंसी बोहागी उत्सव तालनपन आजोपर बिहु के कान कचिपटेटा के डेंग पडपन हावड़ाघाट महकुमा बिहु उद्यापन समिति उद्योगत और सम्मिलित कार्यालय छात्र परिषद और सहयोगत जी आमी दुदिनियाको बर्णिल कार्यसूचीरे आमार हावड़ाघाटत रंगाली बिहु उद्यापन करिছোঁ इतिमध्ये आमार प्रथम दिनार आगबेलार कार्यसूचीखिनि प्रायखिनि समाप्तই হৈছে रातिपुवा आमार पताका आছিলে पताका उत्तोलनस्थलीत और लगते सांस्कृतिक शोभायात्रात आमार আজি 5 सहस्राधिक आमार विभिन्न दल संगठन विभिन्न जाति जनजातिर व्यक्तिসকল एकेलगे आमार पताका उत्तोलनस्थलीत তেওঁলোকে সমবেত হৈছিলে মই এই সেগতে তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিসমূহ চলি আছিলে ৰাতিলৈ আমাৰ সৰু বিহুৱতী বৰ বিহুৱতী দুইটা প্ৰতিযোগিতা একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ বিহুৱতীত আমি অসম ভিত্তিত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে 50,000 টকা আৰু সৰু বিহুৱতীত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে 30,000 টকা আমি ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰি অহাকালি আমাৰ জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা ঠিক 4 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব জেং বিহু প্ৰতিযোগিতাটো আমি এবাৰ 40,000 টকা মাননি আগবঢ়াইছোঁ
গতিকে হাওড়াঘাটৰ লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগিলৈ সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ উপস্থিতি আমাক বিহুখনক পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকক বিশেষ এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকে যদি প্ৰতিযোগিতাত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব সময়ৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ আপোনালোকক ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। সময়ৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ ৰাখিলে কমিটিও বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাসমূহ প্ৰতিযোগীসকললৈ প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আহক আমি সকলোৱে বিহুখন একেলগে পালন কৰোঁ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি একান্তভাৱে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আহক হাওড়াঘাট বিহুতলিলৈ। Tangtenan malam so pora phan biruta mo ing tonic sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্জ ৱাটাৰ। Dihena mo pit puthot biruta long wang thuik long. Aru ni phai pho ar ni rongjang phong lapen mondolia dak towar kasalam piapot. Tim Karbiang long lapen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC a visit kruatuma phan patikin dok arong amekar mate arong asar maratum pen kachurupo. Kedamta ningkan kwan penoni gari motor pen ar phek hanso. Cek ke pho bepar ke claim ki sung thekti. RVRA ajo gari motor kaching den. Lasnon kopai ke miason dihun pen. Mondolia dak towar kasemar piapot Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC a visit kruatuma phan choro lopusi rongara ratom pen kuruang thu pajengpo. Lapen bangswa towar prabjing pen ki huttang ajo sangti harlong pen kapenai dap sirak japhan rongara ratom chuningri padupot. Lapen adu kekek pikadim dihun arlenga dimta nang peking piason te pusi puthot chuning rithu. Ni dang litum nachom ki ni PS rongner ke parat litum pi perse dak media thingno bang nang kokma lakelalo nilitum athema labang so towar puthak sani tum pini bang media thingno bang nang koklo lasini tum ke bang nang ke athelalo kidam tang ni tum phan MEC litum kaching honai chinthong constituency MEC sara visit pro nai cha ka tengten towar nang pipo pu pen towar nang pilo hong tum choro perfect lo labang so towar nang ki pi poivit pus tame pini labang so towar nang hotbom pen pini malom so apora long long pen ke thek long dokok ala so bang ke la hen lo site asap so ke than karleng nei nei dim pu bang ke than nei po hoda bang than the de la se hala so ke than the de da join se pini ni tum bang rong net kep arat ni tum da media theng no bang nang kok lo la si lan la mesian ben ni tum aphan la bang so ka chileng to war nang bonai pi pa meson te bu se ni tum kaduk ke be rong net kep arat slami tum aki hai sar a visit kro phan stame chuning ripon lo la si un an pen ni tum phan mesian to war nai pg phan se chuning ripon pa do lo la si tum ladak la kha ke thom chin thong constituency achom ki mi PS nili tum rong ner kep arat ben nili tum media long ke wang nang kok obang ke la lo athema nili tum phan nili tum ka chut don Karbiang long Autonomous Council la pen nili tum chin thong long ten local MEC nili tum ka chut don sara visit kro alang li nili tum phan labang so gari motor ka cheleng atowar nili tum arni ke ong apa pen apor ke ong ben nili tum request don mate tuning ridon lo la pen non la po an tuning ridet api pen non nili tum phanang pinang pajir lo la pen labang so nang pinang pajir pen nili tum ta ningarong lo nili tum PSAC ta nili tum rong ner kep arat ta la sila bangso atowar ka cheleng la ke dihuntu munjili sita me nili tum phan kaduk ave 7 kilometer an la pen labang so 7 kilometer bang ke non nang cheng bom lo la pen mane dak nili tum patikin dok arong anang le lo labang so nang le pen nili tum rong arat atum penang anadim chelang dun pen kechok che dem nili tum rong asar la pen nili tum PS
isi mane tum PS hini dokok lonon ke PS hini arat pen tum celang dun pen mane elong long ni ni tum ke chok chiang thek dam long ason sin tum ta thek am long lo la si la dihunar leng parai herai la pendak nil tum patikin dok arong akung along dabang suarleng bang nil tum phan la long thomarleng bang ke ajat abidi pen setame nil tum karbeng long autonomous council kachari pon CM Dr. Toliram Ronghang la pen nil tum local pen kachetoy dun MEC Sara Vijit Kro phasta nil tum chuning ri lo la long thom akarleng bang nil tum phan nang bor ipipo un anke nang pajon pipo mate ako la bang so akarleng bang pavidet je phansi nil tum hen pen nang chuning ri lo la pen hala nangki hut kitcheng ajo la pen hala si JCB homni do apen non hala finishing a JCB bangke amala hala dren ki hut abang asap so mane amejara teng pen kalidiat ason sini tum che thek dam lo hala bangki un sonte mane parnuk chat nang lang an lo yo la pen la kadok ave la bang so atowar ke kilometer troksi ando la si nilitum nang chuning rilo la long thoma karleng abangke nilitum aphan pena digamat engineering la pen SGO la pen PWD department la pen ke nilitum kachetoy dun MSc Sir Vijit Kro nang nilitum wang pen nang chihumri pen la bang so karleng along nilitum PSEC chot kali nilitum PS hini rong ner kep arata nang cherap nang chitudun po la pen la bang so karleng along bang ke pavidet ji mate aside ka prek nang lang pivek po pusinilitum taning thelo la pen di lam the nili media long kaning je dun ji alam bang ke la ponchol lo Lokso Tokbi Youth Club ahin pen patra piponsi there ni phai crate roxy arni pen pangching ponsi kedam tang aru ni phai player ni Lokso Tokbi pathua klamalong Fuchim T10 Cricket Tournament Championship angdung kiti kapaman pona birta nele tuma pherang ke pen birta nang pali Fuchim T10 Cricket Tournament Championship angdung kiti ke paman ponalong Hawar ke ha chingrum club la pen Evergreen Club atumang bong ke pathu ponalong Hawar ke ha chingrum club atum ke thek mochorajo tangka suring kor la pen trophy chepalong ponsi man of the match G2 timung pensi chepalong po angdung kiti ka pathu ponalong manpeng aluhia man pen Lokso Tokbi arong asar Babu Tokbi la pen rat chai klem bangpho Baburam Kiso la pen Tarunson Mili Boronson Terang Crimson Phangchum la pen Fuchim T10 Cricket Tournament Championship ameipu Bokto Hansing la pen Chunbang Ruplinson Ronghang la pen umpire Bizen Teron la pen Boronson Terang atun chetong dunsi ingsam jin pen pachunpo to tangte pidi dak Fuchim T10 Cricket Tournament laso angdung iti kipachun pon thega pot lilhing pen churoi glo la pen la anso se munphi moneng ponoi muni ponoi owe kimi phan kangthur pon thegi phan ba lanso se aku pachun pon thek nilihin pen churo ponlo lanso se mane pini ason thak ingsamjin pen laso ke pathu angdung kitia long mane ke pachun pon thek apot alang le tum kumitia hin phantaneli suri akadom pingtung lasi laso suri kadom pipeneli lam theri dik Fuchim Cricket Tournament T10 Cricket Tournament ke pathu angdung kiti chingrum club la pen Evergreen atumang bong si chipolo Evergreen Club bang haipon lo asi Evergreen bukan Chingrum Club bang si haipon lo si ini angdung ti ke pachun pon mesen ason si pachun pon lo si dilitum dak Fuchim Club Committee tum cipaduk Secretary pen President dan cenglok ansu se jakong nai pidin tum ado la si dilitum mesen pen pini angdung ti pachun pon thek lo la si pini dak Fuchim Club Tournament kibi ponalo anuti nanga charap don to mata nilihin pen chorolo si anso se monan phi claim thek ji apan anso se charap chetu asante si me parbo se nilihin pen lam the paklang ponlo kardam oe kimi monex jitu oe kimi kewang je tom phanta anso se paching thor ponang ko sinilitum hin pen pangcheng ponlo la se mo jitu monex season adhuta me nilitum ahin pen committee pen chenglok tak kithege ding tum pen chenglok charap chetu se ako moneng tame pat la sondak tha tournament B2G bu se nilitum ahin Fuchim tournament hoi pen ako uthot pachini thulor Japan T10 tournament Fuchim committee ahin pen pangcheng pon mane non obikimi tum han anso se ke paching thor ponje phansi
nili tum bor ipon lo lasi ansu se monon phi non next generation of phanta me nili tum kangtur pon tekji phansi nili hin pen claim pon bomlo la pen nili tum long nang cherap nang chitu dun korti to na phanta me la pusan se nili tum che than chimum pon bomlo mo next anikan kaprek stame nili tum na son tournament bipon thuji la pen bipon verji non obi kimia tum han ke paching turja phansi nili tum claim pon bom la pen kadu ka be nili tum long members mans tami kete kiting pen chenglok nang karab dun tum tadu asi nili hin pen bangke tanvelo Tang te pini karbi prime time birota bangke kangton iklom kado kabeta me 2 me thak me korwang thu